اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله انا قلت ايه، ما فيش حد افطر معاه. هو انتوا مالكش ذنب، مالكوش ذنب ان انتوا تشوفوا اصلا فطاري. فبصراحه ايه، مش لاقي حد اترخم عليه، وحماده مش هنا، هترخم على مين غيركم؟ معلش بقى استحملونا لغايه ما القيامه تقوم. بصوا الرغيف الفين اهو، ما تقطعيش من هنا بالنسبه للمدارس داخله، ولا من هنا. بصي امسكي كده وتعالي كده من النص، اوكي، وقطعي. بالنسبه بقى انا قاعده لوحدي، طبعا حماده مش هنا. ايه مش عارفه انتوا ذنبكم ايه يعني تشوفوا فطارنا، بس قلت ما ترخم عليكم. فطار، تعالوا اتفضلوا معايا بقى، تعالوا اتفضلوا معايا. دي بقى بصوا مبوقه جبنه رومي، مبوقه جبنه رومي. اكيد انتوا تقولوا ايه هي، احنا يعني ايه نشوف فطارها ليه؟ زي ما انتوا بتقولوا كده، نشوف فطارها ليه؟ رخامه، رخامه مني، رخامه مني. بس حماده مش هنا، اترخم على مين؟ انا بحب اترخم على عالم، بحب اترخم على. عرفتي بقى يا اختي تفتحي السندوتش منين؟ تفتحي من النص هنا عشان يتقفل كده ويبقى كده، ما تجيش تفتحي من هنا. اوكي يلا، ده فطار يلا. تعالى اتفضلي. شويه شاي بقى ايه بالحليب. معلش بقى اوريكم فطار يعمل ايه، مش لاقي حد اوريله فطار. خد الفطار، خد الفطار.